tu te in sa in chu bai we charte ya kania ka channel milo khir saka bilo subscribe sak tu jong jong te in sa vai chunga lom thu ka so ni le subscribe lo ton he ka channel hi milo subscribe sak turin ka ngen tu chawa Longklai district thothar omte lo khre jong jong thena turin notification bell kha milo ngai pe mo sakin ola ilo da sel don ya ole when I hian COVID-19 thileng me ka Longklai district din mun tharlam ber ngan ngai tha anga chuba ka chuan district chung thothar om then khatte kan thlir ho don bok ani ole tuna chuan COVID-19 thileng me ka Longklai district din mun tharlam ber heteng hian ilo ngai thang o Darkar samnile pali kalta khan Longklai district a hiwei samthum mu chhuwa thar ania heng positive te hi Kamala Nagar chuwa mipa pariat le meichia pakwa awain som le pasari mu chhuwa ania Kamala Nagar wana mipa pali le meichia pakhat awain panga mu ani poka Kamala Nagar thia mipa le meichia pakhat ve mu ni pokin Longklai au siveng Longklai electric veng Burapan Suri Chongtel Karlui le pang khua te mipa vek pakhat theu mu chhuwa thar ani pok voin lama sivei enkol na atanga chhuwa tiranom lova hetiang hi tuna Longklai district positive kan nei din mun ani IR quarters covid care center a hian mi som le pakwa anom meka mipa som le meichia pakwa ni in covid care center chongte a som ni le pathum anom mek boka chongmi ta chu mipa som pakhat le meichia som panni ni in mani in lama enkol home isolation le 4cia enkol mek somnga le pasari mipa somthum panni le meichia somni le panga ombokin ZMC SRHF a meichia pakhat enkol mek ani bok tichuan tungdin hmuna Longklai district chunga hian covid positive enkol mek hi sa an oma heng te hi mipa somnga pathum le meichia somli le pasari anni heng positive te hi an risel na din mun uluk takavil rang ania ngai to om lutuk anom lo ani ole sivei kan tlan hiam don emoti line tun ni vel chung lakin kan pung le tatlat maya azia lo hle mai tuna alan dan maya chuan Longklai west lam chongte le a che vela shi hi adar viau ni in alangta a pulam khuwa boi thak na lai oma nam chak nok in enkol na lama po niam ve tak tak shileng mek a in ven na lam ngai pui mo em lo an tam don ti a riata hei tak hian kan sarkar lam lu po ti hai viau ta veang health department lamin shilen ma po a vaccine pek an har sakna area ani mi aw wangin shileng awanga an har thut a be sei om lem lowa tun hnaya shria dar vak po hi chakmakut bizuan man ra chhuwa kha ani mai thei boke eng po ni sela shri chuan min chen chil tamiau mai sia Longklai khopui po kan din mun hi adu om em chuang lo shivei na hiat lo ani chung hi chuan kan la buai don ti hi alang rang mai chu wangin na sataka ke mani mi mal theute kan inven ngun hi apoi mo ta ber chu ani mi thiam te soidan chuan inven na thaber chu mai tuam na marks wa hi ani anti chuti ani chuan tuna kan ni na thewa marks kol lo chung ko kanom to om lo ve khoi lo kan chuana thenom ina kal tur kan ni poin marks wa hi kan tha thama thiang to lo kan taksa betlat ang maya kan nei angai ti na ani kusil fai po kan ti mai thei le kan lo ti fo ani han sanitizer hi mimal tin hian kol vek bok ila midang hlata om social distance hi har kan la ti hle ti hi khoila ya po ani se Mizoram chunga kher chuan zom har sa kan ti ber ni inalang voin thlang hian kan la in thut ngai to wa kan la nui ho dur dura kan la in kwa noka ava ha thak thinem tro so fa ta tan hian social distancing hi zong a hlo thing mo ani hi ma se tuna kan ram tin mun an hi chuan ibulami kha shrive ya ngai makla nei su ti hi iwong vek te ang o April ni som ni kumin
sang hi sam hi pakhat atanga Mizoram pumpuya COVID-19 laka kan him theina le kan inven na atana in khuak khirna khawzo ka kalpui ani atangin longtlai kho pui chunga po khau taka he in khuak khirna hi kalchopui alani zela longtlai kho pui chung veng som le pahnia hian COVID-19 executive duty te in chung mi ta chuan SOP dan bo chiate ni tinin endik na an thokani chutianga executive te malak na a chuan voin ni a khan dan bo chia mi panga man an nia heng an mi man te atang hian poisa cheng sang khat le zariat choi tir an ni tichuan COVID-19 awanga in khuak hirna kalpui ani chantir April ni som ni atanga voin thleng khan longtlai district chunga dan bo chia mi zaruk som ko le pakwa man an ni to a an poisa choi tir tling kho ma hi cheng singriat sangli le zali atling to ani heng dan bo chia an man te hi van tlang muna mai tuamna marks vu thalo le in khuak hirna dan sang te zom thadu lo te an nia heng an man te hi the Mizoram Containment and Prevention of Spread of COVID-19 Act 2020 manga sim an nia poisa choi tir thin an ni voin khan longtlai district level task force on COVID-19 chu an chairman longtlai DC Dr. Andrew H. Vanlal dika hovin longtlai DC conference hall an thu khoba Mizoram puma total lockdown tho thumna kalpui me ka longtlai district chunga fil fai joka in khuak khirna kalpui dan tur an sei ho ani chairman Dr. Andrew H. Vanlal dika chuan COVID-19 sileng in kem lam aya zual lam apan sela wangin in thada aremlo ti soin district level task force member le COVID-19 dona le ven na konga malatu ta chu thei tok chu zel turin angena COVID-19 laka him tura phim khorna tur in kai soina sang le sarkar in dan azam te thu oi taka zom turin district mi puite acha ani district level task force member secretary longtlai district chief medical officer Dr. LP Malsom chuan COVID-19 sileng kai noya longtlai district din muntlang pui atar langa COVID-19 positive te enkol na chungchanga mi zanni somsari panga om theina COVID care center mi zanni somthum om theina community COVID care center 4C le khum panga omna dedicated COVID health center te chu longtlai district chunga ruaman ani thuwa soya tundin huna longtlai district chunga COVID-19 positive enkol mek mi za an om thule COVID care center 4C le home isolation ate enkol an ni thu atar lang ani he DLTF thut khoma hian COVID-19 sileng ti om tura malak dan tur le lockdown awanga mipui har satna sang sut tian dan tur zau taka soi ho ania lockdown laya mipui chat vel chungchang te dor hon chungchang te lockdown chunga chuan cham anom lo nana malak dan tur te mipui ni tin mamo lam khom dan tur te mason na tho le chiat na thempal thei ven na tho chungchang te soi ho ani lockdown kalpui mek awanga chung ko har satna tok te puina tan chief minister relief fund for COVID-19 atangin longtlai district chuan tun nai khan cheng loi ni le singa adon thu DLTF meeting a hian tarlan ania sileng dona konga tur sang manatan tun naya district level task force on COVID-19 kuta chanpuina sum Mizoram Drivers Union ZTU sub headquarters longtlai atangin cheng sanga ngornun sang English school alumni atangin cheng loi khat le officers club longtlai atangin cheng loi khat le sing khat don ani thu tarlan ani poka chuan chamtele mi har sa te chom dol na chanpuina semdan tu ruam man nate winia hian tarlan le soi ho ani bok COVID-19 sileng meka total lockdown kar thum lai nei ani to wanga chung ko engam za thar san na tok te chanpuin government longtlai college NSS te an cha chuaka government longtlai college NSS te hian nimin thotan ni khan NSS an adopted village lower saika sileng mek awanga total lockdown kar thum lai nei ani to awanga
chung ko har sa zual le ral tlan te chom dol nan thil pek thanem tak VLTF te kuta an hlana heng an thil pek sem te hi an ma ni ngei lawar sai ka hian kalin amamo te hena an sem ngal bok ani government Longtrai College NSS ten tun tuma an sem chua hi bu fai bek nga dal bek ni tel kes ni Nutella bek khat alu bek khat purun keji samthum chi keji sam ni le panga le IN pek sam ni le panga ania heng ba ka hian sai ka VLTF ten hena hand sanitizer mask le fruity kes khat an pe bok ani government Longtrai College NSS te hian an adopted village ani angin lawar sai ka hian zun in thatak mai an lo siam sak to nge nge ani thil te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification te min lo na sak dorin karon ngen che ani vinia hian thil lom om tak pon chua tur aoma covid sileng kara sanga dula BSc nursing zir tura in po sai mek chu volunteer turin ain pe ti hi tun tuma hian ran puan angai ani sanga dula baby vanal suai pu ro thang liana fanu hi tuna hian BSc nursing zir tura in po sai mek ania Ramaya Institute of Nursing Education and Research Bangalore MSc Nursing zirtura chan in buat sai mek ani lain sileng awangin phai lama te zin athei lawa tin zirna te po khar ani sewangin akal thei si lawa he mi awang hian athiam na te khotlang tan le ram tan atula piang manatan ain volunteer ani baby vanal suai hian nimin thotan ni me ni sam ni le pali atang khan sangau PHC ya atula piang thok turin ain volunteer a thok tu te apui ngal ani hetiang le khathiam mitlom ngai ramin ani sin hi a district huwa pangpua thilomam tak ani covid sileng mek do na tura lai autonomous district council le state sarkar malak na in covid vaccine Longtrai West lama voina tanga pek chan ania chief medical officer Longtrai ro manna siamangin voini me ni som ni le panga tangin western belt lam khosom le pakhat a covid 19 vaccine pek run pui nei ani a voin lama an pek za thi he tu po sai lai hian report alalut lova hriat thei ani si lova medical team te he vaccine la tura kalte an kalna tur motor hi LADC disaster management committee ro manna in district council chuan atum sak ani hemi ba ka hian LADC lamatangin medical team te puiturin H laltan puya data entry operator art and culture department LADC chu akal telpok ani COVID-19 dona konga hian LADC sarkar chuan medical department tenen tang donin thei top achu mek zela karkal ta khan Longtrai che vela kothen khata vaccine pe hian an lo fe chuak to bok ani tondin huna Longtrai district chunga covid vaccine pek to dan hetiang hi ani healthcare workers nena first dose a mi zare samriat le pali second dose a mi zasari samni le pakua pek ania frontline workers zinga first dose a mi sangni zathum samriat paruk second dose a mi zaria samsari paruk nena vaccine pek ani to boka kumsom pariat le kumsomli le pali inkar nena first dose mi zaria samli nena pek to ni in second dose hi anni nena hin pek alani lova kumsomli le panga atanga kumsomruk inkar first dose mi zaruk samni sangruk zanni sampo panga second dose a mi zaruk samli panni nena pek ani to boka kumsamruk chunglam mi sangthum zasari samsari panga nena first dose pek ni to in second dose mi zakwa samli le paruk
แน่นะเป็กอันนี้ต่อบอกอันนี้